Ibihe byiza bakunzi ba Minembwe TV, reka twizere ko mumeze neza mwese aho muherere hose. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru ahavugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turahera mu Minembwe, turaza kubabwira ko mu Mikenke biraro mbiri uyu munsi hazutse haterwa na mayimayi. Turaza kandi kubwira ko ingabo za Afrika y'Epfo ziri muri RDC zihangayikishijwe no kutamenya igihe zizatahira. Hanyuma tukiri muri Kongo turaza kubwira kandi ko abasirikare ba RDC basatse urugo rwa Joseph Kabila. Turaza no kukubwira nanone MONUSCO ko yasubije M23 ishinja kurekura rwihishwa FARDC zirenga 1,800. Ikaze na makuru ya Minembwe TV mwateguriwe kandi mugezweho na Nkunda. Mbere yaho reka tubutse ko uzoroshe kuba wakanda watsi hande subscribe kugira ngo uzozubona amakuru n'ibiganiro byacu tuba twaguteguriye mu bambere. Ikaze reka makuru yacu tuhereye mu majaruguru y'akarere ka Minembwe aho ni za biraro mbiri za Mikenke, aho uyu munsi mu masaha yo mu rukerera saa 11 hazuse imigwano ubwo mayimayi FARDC FDL Wazalendo bagabaga ibitero ku baturage batuye muri ako karere ka Mikenke. Zaciye mu mpande nyinshi zitandukanye, hariho iyo ku biraro mbiri, hariyo mu Mikenke n'ahandi, ariko biravugwa ko twigwanaho yabashe gusubizayo ivyo bitero byazagabwe na FARDC FDL na Wazalendo muri ako karere ka Mikenke. Iyi migwano mu Mikenke ije ikurikira iyindi yabaye mwiyinga yashize mu karere ka majaruguru ya Minembwe, aho ni za Rugezi za Kabanju za Timzangoma yaje gusiga twigwanaho yigaruriye Kabanju. Hari ibirindiro bya mayimayi bikomeye aho yateguriraga intambara yagabaga mu karere ka Gakangara iturutse za Rugezi na za Bikarakara. Amakuru yacu reka tuyakomeze kuri inkuru ivuga ngo ingabo za Afrika y'Epfo ziri muri RDC zihangayikishijwe no kutamenya igihe zizatahira. Ingabo za Afrika y'Epfo zoherejwe mu butumwa bw'umuryango wa Afrika Amajepfo SADC muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihangayikishijwe no kutamenya igihe zizatahira. Tariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu umwaka turimo, abakuru b'ibihugu zo muri SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bwari bwaratangiye mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2023 basaba ko ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania, Malawi zari zibuhuriyemo zitaha mu zikiro. Mbere yuko ubutumwa buhagarikwa, ntabwo izi ngabo zari zigifasha iza RDC kugwanya ihuriro AFCM 23 kuva yafata umujyi wa Goma ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kwanza. Zagumye mu bigo byazo zitegereza kuva abakuru b'ibihugu bya SADC bafata umwanzuro wo gucura izi ngabo. Nta cyiciro na kimwe cyazo kirataha, bitewe ahanini nuko ikibuga cy'indege cya Goma zagombaga gukoresha kigifunze. Iki kibuga cyafunzwe bitewe hanini n'imigwano yabereye mu nkengero za Goma yasize cyangiritse ndetse gitegurwamo ibisasu. Tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu SADC na AFCM 23 byemeranijwe ko bizafatanya mu kugitegura, ariko umubano w'impande zombi wongeye kuzamba. AFCM 23 yashinje ingabo za SADC uruhare mu gitero cyagabwe mu burengerazuba bwa Goma mu ijoro ryo ku minsi 11 rishira 12 y'ukwezi kwa kane, isobanura ko cyari kigamije gufata umujyi wa Goma. Bamwe mu basirikare ba Afrika y'Epfo batangaje ikinyamakuru EOL cyangwa se Independent Online kibabo ko bahangayikishijwe no kuba bakiri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batazi igihe bazacurirwa, kugira ngo abasirikare babeho babikesha AFCM 23 kuko niyo ibafasha kubona ibyibanze birimo amazi, iruriro, kandi ribarindira umutekano mu buryo buhoraho kugira ngo udahungabana. Iki kinyamakuru cyabajije ibiro by'umuvugizi w'ingabo za Afrika y'Epfo ko hazaza haba abasirikare, bisubiza ko SADC ariyo yatanga icyo gisubizo. Byagize biti: inzego zacu zimenyeshejwe ko SADC ariyo ikwiye gusubiza ibibazo byanyu. Tuzakomeza gukorana na SADC mu gutanga ubufasha. SADC yemeje ko yatakarije abasirikare 18 mu rugamba rwabereye mu mujyi wa Sake no mu nkengero zawo mbere yuko AFCM 23 ifata umujyi wa Goma. Inkomere zacu zinyuze mu Rwanda nyuma y'ibiganiro byayobowe n'abahagarariye umuryango w'abibumbye. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko abasirikare ba RDC basatse urugo rwa Joseph Kabila. Abasirikare bo mu rwego rw'ubutasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basatse rumwe mu ngo za Joseph Kabila wabaye perezida w'iki gihugu ruherereye mu mujyi wa Kinshasa. Umuvugizi w'umuryango wa Kabila Adamu Shemisa yasobanuye ko abasirikare bageze muri uru rugo mu masaha yo mu gitondo cyo ku minsi 15 y'ukwezi kwa kane. Shemisa yagize ati: abagabo bambaye teni y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baje nta nyandiko yemewe n'amategeko ibemerera gusaka, bahungabanya umutekano w'aba muri uru rugo. Umuryango wa Kabila wamaganye iki gitugu n'igikorwa cyakozwe kitubahirije amategeko.
ubwo bageraga muri urwo rugo mu gace ka Limeta karimo icyanya cy'inganda bateranye amagambo n'abari bari muri urwo rugo babasabaga kugaragaza uruhusa rwa leta rubemerera kwinjiramo ariko ntibagwerekane. Aba basirikare bavuga ko imodoka zibiri za Jeep Defender ziri muri uru rugo ari ikimenyetso cy'uko abarwamo bafite umugambi wo guhungabanya inzego za leta ariko bo basubije ko zifashishwa gusa mu bikorwa bya gisivile. Shemise yasobanuye ko abo basirikare babanje guta muri yombi umubaruramari ukorera muri uru rugo ariko ngo nyuma baza kumurekura bavuga ko bakomeza iperereza ku minsi 16 y'ukwezi kwa kane. Gusa byageze mu masaha ya 2 z'ijoro aba basirikare bakiri muri uru rugo. Umuvugizi w'umuryango wa Kabila yabashinje kuvogera uru rugo kuko bakinguye ahantu henshi hatandukanye bahungabanya umutekano w'abarubamo, nyamara kandi bigaragara ko nta mugambi mubi uhategurirwa. Ubutegetsi bwa RDC bumaze igihe kinini bwibasira Kabila bumushinja gukorana n'ihuriro AFC ririmo umutwe witwara gisirikare wa M23 ugwana n'ingabo za leta mu ntara Kivu y'Amajepfo n'Amajyaruguru. Mu kwa gatatu k'umwaka turimo Kabila uri mu buhungiro muri Zimbabwe yatangaje ko adakorana na AFC M23 asobanura ko iyo abakorana nayo ibintu ntibiba bimeze uko bimeze kuri ubu. Uyu munyapolitiki wayoboye RDC kuva muri 2001 kugeza muri 2019 aherutse gutangaza ko agiye gusubira mu gihugu cye anyuze mu burasirazuba bwacyo, gusa ntibizwi neza nimba azasubirayo nk'umuturage usanzwe. Mu yandi makuru nuko MONUSCO yasubije M23 ishinja kurekura rwihishwa FARDC zirenga 1,800. Umutwe wa M23 urashinja ingabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO kurekura abasirikare babarirwa mu 1,800 bo mu ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungiyemo kugira ngo bahungabanye umutekano mu mujyi wa Goma. Kuva mu kwezi kwa kwanza uyu mwaka ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma, abasirikare barimo aba FARDC FDLR bagwanaga nayo bahungira mu kigo cya MONUSCO kiri muri uriya mujyi. Lawrence Kanyuka uvugira uriya mutwe avuga ko ubwo bafataga umujyi wa Goma buriya butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwabasobanuriye ko bucumbikiye FDLR FARDC na Wazalendo babarirwa mu 200 gusa, kuri ubu 800 muri bo bakaba bararekuwe. Kanyuka yagize ati ubwo umujyi wa Goma wabohogwaga MONUSCO yatubwiye ko hari abantu 200 ariko uyu munsi harimo 1,200 aho abagwanyi 800 bitwaje intwaro bagiye nibo bari gukora ibyaha bashigikiwe na Sadeke. Icyakora amakuru agera kuri Minembwe TV avuga ko muri kiriya kigo harimo abasirikare bagera ku 3,000, kuri ubu hakaba hasigayemo 1,200 bonyine nyuma y'uko abenshi muri bo MONUSCO yagiye ibarekura rwihishwa. Uruhande rwa M23 by'umwihariko rugaragaza ko bari abasirikare aribo bagize uruhare mu gitero ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC zagabye mu mujyi wa Goma ku minsi 11 y'ukwezi kwa kane y'umwaka. MONUSCO biciye mu muvugizi wayo Ned Kadilo yatangaje ko nta na kimwe mu birindiro bya buriya butumwa byigeze bikoreshwa mu gutegura ibitero kuri Goma. Yakomeje agira ati MONUSCO iri muri RDC kugira ngo ishigikire guverinoma mu bikorwa byayo byo kurinda abaturage, kugarura ubuyobozi bwa leta no kugarura amahoro. MONUSCO yagaragaje ko bijanye n'ibibera muri RDC imaze igihe yibasirwa bitewe n'umutekano muke uri muri RDC, aho imitwe yitwaje intwaro ikomeje kwibasira abaturage b'abasivile. Yunzemo ko nyuma y'uburakare bw'abanyekungu gusa ishimangira ko hakenewe ibiganiro hagati y'impande bireba kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Reka makuru yacu tuyakomeze muri Kivu y'Amajepfo. Byibuze abasirikare 17 b'u Burundi baguye mu migwano yahuje abo basirikare na Twigwaneho. Nibura abasirikare 17 bafatanya na FARDC biciwe mu migwano ikaze yahuje abo bagwanyi na Twigwaneho muri teritware ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imigwano ikaze yabaye n'iposho ku minsi 12 y'ukwezi kwa kane hagati y'ingabo z'u Burundi zifatanya na FARDC na Mayimayi bilozo bishambuke n'abagwanyi ba Twigwaneho igizwe n'abanyamurenge mu duce twa Rugezi na Kabanju muri teritware ya Fizi, nkuko zatangajwe n'umugwanyi wa Twigwaneho wavuganye na SOS Media Burundi ngo byibuze abasirikare 17 b'u Burundi biciwe muri iyo mirwano. Uyu mugwanyi utashatse ko amazina yiwe atangazwa yagize ati hariho abasirikare benshi b'abarundi bafiriye mu mirwano, twafashe umwe muri bo hamwe n'ibikoresho byabo birimo n'imbunda zabo. Kuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, abasirikare benshi b'abarundi bagaragaye mu mujyi wa Baraka bitegura gusubira mu Burundi banyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Bamwe mu basirikare bishwe bivuga ko baturutse mu muhana wa Babengwa aho bakoreraga bafatanije na Mayimayi ya Kutumba. Tukiri muri Kivu y'Amajepfo, imigwano ikaze yahuje M23 na Wazalendo mu gace ka Kabamba.
Kuri uyu munsi wa gatatu mu gitondo imigwano y'ubuye hagati y'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo n'inyeshamba za FCM Ventura mu gace ka Kabamba mu majaruguru ya Irambi Katana mu ntara Kivu y'Amajepfo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko imigwano yatangiriye ahitwa Irambo yakwirakwiye muri santere y'ubucuruzi ya Kabamba iherereye ku mpaka uhuza teritwari ya Kabare na Karehe. Ku saa 5 za mu gitondo none na gatatu ku minsi 16 y'ukwezi kwa kane nkuko tubikesha Actualité.cd urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu mpande nyinshi bituma ibintu biba akajagari kubera ubukana bw'imigwano kuri ubu ngo tushobora kumenya ugenzura ako gace ka Kabamba. Inzego z'ibanze n'iz'umutekano ntaco biratangaza kandi byavuye muri iyo migwano ntivyatangajwe. Abaturage b'abasivile bo bajyamiye amajanja mu gihe imigwano yafata indi ntera. Wakoze wabanye natwe muri uyu mwanya amakuru gusaswa kubutsa ko ukora subscribe kugira ngo uzozuba uwa mbere ubona amakuru n'ibiganiro twaguteguriye kuri Minembwe TV. Na makuru ya Minembwe TV mwateguriwe kandi mwagejweho na Nkunda. Duhure makuru yacu ataha. Imana ibarinde. Ciao ciao.